možete samo da nadzornicima date otpremnicu i zaustavili smo kamion, vozač je dao otpremnicu nadzor. Snimaš to, jel? Snima, da. Ja, dobro, nek nastavi snimak, Karton revolucija je pokret koji ne želi posmatrati nepravdu. Borimo se protiv sistema koji nam je uzeo djetinjstvo, uzima mladost i sve nas polako tjera iz Bosne i Hercegovine. Konkretnim akcijama, bez šuplje priče, pravimo promjenu. Ovo je priča o našoj dvogodišnjoj borbi za spas planine Konjuh. Planina Konjuh je smještena u regiji sjeveroistočne Bosne na prostoru opština Kladanj, Živinice i Banovići i najveća je planina na Tuzlanskom kantonu. Prekrivena je gustim šumama u kojima preovladavaju crnogorične šume, bukva, javor i u manjem broju hrast. Bogata je vodom, pećinama i brojnim prirodnim specifičnostima. U šumama Konjuha od divljači se mogu naći mrtki medvjed, srna, divlja svinja, vuk, lisica, vjeverica, tetrijeb, a u potocima i rijekama pastrnka i potočni rak. Od zmija na planini žive poskok, šarka, bjelouška, zatim gušter zelembać i daždevnjak. Pored prirodnog bogatstva na Konjuhu se nalazi oko 500 stećaka, brojni spomenici iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao što su spomen park Peji Markoviću, Pusinskom rudaru, te Titova pećina u kojoj su pripremani dokumenti za Avnoj i Zavnobih. Građani Banovića već godinama žive u redukcijama vode. Posebno je ove godine teško zbog suše koja je dodatno smanjila izdašnost izvorišta Krabašnica. Odgovorni u javnom preduzeću Zaštićeni pejzaž Konjuh kažu kako su im ruke svezane, jer javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona sječu šume obavlja prema odobrenom 10-godišnjem planu sječe i devastacija se praktično odvija po zakonu. Ja sam Husein, planinarski vodič, bojim se da ću ljudima govoriti ovdje su nekada šume bile. Sve ono što je na papiru zaštićeno u praksi je izloženo snažnoj devastaciji. Korupcija je napala Konjuh, ekocid izazvan sječom drveća uništava prirodu, šume i izvore. Banovići već danas žive sa redukcijama vode, ovdje se svjesno uništava jedan čitav grad, jer bez vode nema ni ljudi. Umire grad čije su časne ruke izgradile bivšu Jugoslaviju, ali i Bosnu i Hercegovinu. Bez Konjuha nema Banovića. Ali nema ni Kladnja, Živinica, Tuzle ni Lukavca. Mi ovu zemlju nismo naslijedili od naših predaka, već smo je posudili od naših potomaka. Danas ustajemo zajedno za naš Konjuh. Vrijeme je da pobjedimo korupciju i pozivamo vas da nam se pridružite. Idemo spasiti naš dom. A do tada ti planino mirno spavaj. Od danas te čuvaju tvoja djeca. Ovaj video je bio čisto zagrijavanje. Budući da nismo potrošili puno vremena na njega, nismo ni očekivali toliko, ali smo jako uzburkali javnost, a posebno javno preduzeće Šume TK. Preko 11.000 ljudi je stisnulo like na Facebooku, preko 1000 šerova, što znači da je puno ljudi dijelilo mišljenje zajedno sa nama. Video pravi ludilo na društvenim mrežama. Sjećam se 2 dana poslije nam je došao demant od javnog preduzeća Šume TK i to je značilo da smo na pravom putu zato što su na videu kojem nikoga konkretno ne prozivamo počeli se već javljati određene interesne grupe da nas kao demantuju. Odlučujemo kreirati 20 pitanja u čijim odgovorima u stvari leži sav problem kojim mi pokušavamo da ukažemo, stvar koju želimo da promijenimo. I kontamo, idemo sazvati pres konferenciju, tu će doći svi mediji i samim tim kad se mediji zainteresuju za te odgovore, to je to. Već dolazimo do pobjede i već smo uradili ono što želimo. Spremili smo dopis, pozvali sve medije na preskonferenciju, rezervisali salu, spremili salu taj dan ranije i kao rezultat jedan medij na našoj preskonferenciji. Vraćamo se i problemima današnjice. Grupa mladih ljudi okupljena oko pokreta Karton revolucija pozvala je sve nadležne institucije i pojedince da se stane u kraj nelegalnoj sječi šuma u Tuzlanskom kantonu. Zaštićeni pejzaž Konjuh nije zaštićen, stav je ovih aktivista.
Satelitski snimci zaštićenog pejzaža Konjuh kojim gazduju šume Tuzlanskog kantona pokazuju stvarne razmjere štete nastale nekontrolisanom sječom drveta. Aktivisti Karton revolucije tvrde problem je ovo star 2 decenije, ali traje i danas. Vujović dodaje da pritisak Karton revolucije ima političku pozadinu. Ja odgovorno tvrdim da stoji politika. Nisam vidio da je Karton revolucija nešto radila kada je bila vlada Kadrijevića. Ja to rekao, ja sam čovjek koji nemam dlake na jeziku. Predsjedniku Skupštine poručili bi njemu i svima da krenu izmišljati nove izgovore, jer građani se lagano bude i te izlizane floskule definitivno više nemaju nikakvu vrijednost. Mi poručujemo da će Konjuh planina biti zaštićena. Iz Karton revolucije u narednom periodu očekuju odgovore na postavljena pitanja, kako nadležnih institucija, tako i aktuelnog direktora šuma Tuzlanskog kantona. Zamislite to, ukazali na problem, stavili sebi metu na čelo i hladno nam se pojavi jedna medijska kuća. Samo jedan medij nam je došao na pres konferenciju. To nas je fakat strašno razočaralo, ne zato što nama trebaju mediji, nego zato što mi ne govorimo o branju čaja na Konjuhu, o gledanju perunike, mi govorimo o sistemskom uništavanju najvažnijeg ekosistema na Tuzlanskom kantonu, od kojeg se samo vodom snadbijevamo svi i nama dođe jedan medij. Posebno nam je bilo krivo što radio televizija Tuzlanskog kantona, koju svi plaćamo, apsolutno zanemarila taj slučaj. Odlučili smo se na jedan nesvakidašnji potez, odnosno odlučili smo se prvo njima javiti nakon te preskonferencije i tražiti da nas prime. Ukoliko nas ne prime na razgovor da otvorimo tu temu, mi smo rekli da ćemo doći pred TK televiziju i snimiti naš video i kazati kako oni u stvari štite nezakonite radnje. I pogađate šta se poslije desilo. Na planini Konjuh, znate, maslačak onaj kad puhnete pa nestane ono sa maslačka. Tako je planina Konjuh opuhana drvima zbog nelegalne sječe šume. I zato niko godinama ne odgovara. Zaštićeni pejzaž Konjuh je samo na papiru zaštićen. U međuvremenu, Banović su ostali bez vode, znači izvorišta su totalno uništena. Nakon Banovića sljedeće su Tuzla, sljedeće Kladanj, Živinice, jer svi mi se snadbijevamo sa planine Konjuh. Nadamo se da ćemo dobiti podršku da to uradimo na lakši način. Koliko ne na lakši, postoje razne metode kojim ćemo istrajati. Praznik demokratije na radioteleviziji Tuzlanskog kantona. Sjećam se dobro, voditeljica nije uopšte postavljala nikakva podpitanja, čini mi se da su jedva čekali samo da izađemo odatle. Ja mislim da nas je voditeljica pitala ko je bolji igrač, Messi ili Ronaldo, da bi mi odgovorili u Kladnju nema rampe, video nadzora, zaštićeni pejzaž Konjuh praktički ne postoji i tako dalje i tako dalje. Govorili bi o tim problema koji se dešavaju u zaštićenom pejzažu Konjuh i zbog kojih on nestaje. I video, i preskonferencija, gostovanje i sve poslije što je uslijedilo je nama zapravo pokazalo da mi sve to možemo sami izgurati sa ljudima koji nas prate. Ako se u tom putu pridruže i mediji, bit će još jači. Ti što gledaš ovaj video, zastani na par sekundi i pogledaj ovu ljepotu. Pogledaj Paučko jezero sad, jer ga možda u jednom trenutku neće više biti, zato što se ono nalazi u zoni zaštićenog pejzaža Konjuh, u kojem je dozvoljena industrijska sječa. Da, dobro ste čuli, zaštićeni pejzaž, a dozvoljena sječa. Ukoliko ne promijenimo zakon, ono bi moglo biti opuhano kao na primjer vodotok Žile, Kucavice, Konjuha, rijeke Krabanje. Korupcija je napala Konjuh. Priroda nestaje, građani nemaju nikakve koristi, a sve institucije posluju u debelom minusu. Najveća moć nije u korumpiranim pojedincima, nego u nama, građanima Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, i zato vas pozivamo. Ovi građani traže da se zabrani sječa šume u B1 zoni zaštićenog pejzaža Konjuh i spase i Paučko jezero i sva druga prirodna bogatstva, kao i da se uspostavi kvalitetan nadzor. Ovo je možda posljednja prilika da sačuvamo našu planinu. Konjuh vas zove. Kontaž! Snimili smo novi video, na tom videu još veća podrška građana, 13.000 lajkova na Facebooku i sa tim videom... Što zanemaruješ TikTok, Instagram, računa i to? Milion lajkova smo imali na društvenim mrežama, to je bila ogromna podrška i to nam je bila ulazna karta za sastanak sa svim institucijama
osim sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice. Znaš što bi bilo super? Da iskomentarišemo te sastanke sad ovako na prvu bez montaže. Hajde. Idemo. Hajde ti ma. Evo Pecaljka, kod mene. Komentariši šume TK, brzinski. Mogu li imitirat? Može. Čuvaj. Imitiram jednog od direktora. Zamislite da je stolica iza mene. Dolazi ovako, bam, baca onaj rokovnik na sto, sjeda ovako, zavaljuje se. Vi ste ti što komentarišu. Sjećam se toga i sjećam se da je rekao da smo na Bilanu. Bravo. Sastanak sa kantonalnom upravom za šumarstvo. Tu čovjek, taj direktor, predsjednik, šta je već, samo govori po zakonu. Sve je po zakonu, sve je po zakonu. Mi mu govorimo, dobro gospodine, ali i postavimo mu milion pitanja. Sve je po zakonu. Isto ono Nedžad Branković, ako ste gledali. Tu smo znali, kad smo s njim održali sastanak, znači katastrofa. Idemo Čim govori da je sve po zakonu, odmah zna da laže. Javna ustanova, zaštićeni pejzaž, zgrada ni nalik šumama TK ni onaj sadržaj. U početku smo bili stvarno apsolutno na njihovoj strani, ali kasnije smo malo promijenili priču. Sjećam se dobro da su u šumama TK rekli kako treba zatvoriti zaštićeni pejzaž Konjuh kao ustanovu, obzirom da nemaju nikakve svrhe i da su tamo zaposlena lica bez struke, da su tamo zaposleni neki bravari i da apsolutno je besmisleno što postoje. Idemo mi u Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dolazimo 5 minuta ranije, ulazimo u ured, tu je ministar i čekamo nešto. Čekamo i sad ona neugodna tišina i mi govorimo ministru, dobro ministre, hajmo mi počet, pa ako neko još treba doći, ok, super, nek nam se pridruži. Čovjek govori, kaže, ja sam tek nedavno zadužio ovo ministarstvo i nisam baš upoznat, bio sam prije ministar za U prijevodu nemam blage o čemu vi pričate, ja nemam telesam, nemam pojma. To je najveći kolaps institucija i to vam govorimo čisto da svi znamo sa kakvim ljudima mi komuniciramo i od kakvih ljudi nam ovise životi. Katastrofa. Konjuh nas zove. Raspali sistem korupcije, zavezao je ruke časnim pojedincima i ustanovama, tako da... Danas biramo između korupcije i mjesta koje nam svima život znači. Pozivamo te na akciju, pridruži nam se na potpisivanju peticije kojom tražimo izmjene zakona kako bi spasili naš dom. Vidimo se 24. septembra od 11 sati u centru Banovića, od 14:30 u centru Živinica i od 19 sati na Trgu Slobode u Tuzli. I na kraju zapamtite, kada jednom zastanete i u daljini pogledate Konjuh, bit će važno da sami sebi možete reći i ja sam stao u zaštitu doma svog. Konjuh te zove! Konta! Građanska inicijativa je bila prva naša mala pobjeda jer ja mislim bukvalno da smo prvo udruženje koje nije pisalo peticije ili neke druge dokumente, nego smo uletili sa građanskom inicijativom koja je dokument koji je u skladu sa Ustavom Tuzlanskog kantona i sa kojim smo znali da institucije neće znati kako da postupe jer im niko na taj način nije pristupio. Pored toga počeli smo dobijati snažnu podršku medija, mediji su primorali neke političare da onako nespremni dadnu podršku našoj inicijativi i počeo se slagati taj mozaik koji nas na kraju vodio ka pobjedi. Znali smo da smo na dobrom putu i da radimo nešto veliko. Vladajuće stranke najavljuju da će podržati inicijativu za izmjenu zakona o zaštićenom pejzažu Konjuha, ali da će biti neophodno uraditi analizu posljedica tih izmjena. Opozicija će podržati inicijativu Karton revolucije, ali će dodatno tražiti u novom zakonu moduse boljeg upravljanja ovom planinom. Opozicija smatra da je nerazumno i neprihvatljivo da javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona kao preduzeće koje upravlja sječom šume na Konjuhu posluje negativno. Mislim da ima nagovještaje da se tako jedna pozitivna i dobra inicijativa podrži. Ali malo sutra. Čekali smo 6 mjeseci da se desi nešto povodom naše inicijative, koju smo predali Skupštini. Skupština tu našu inicijativu vladi i vlada je onda trebala pripremiti materijal i prikupi mišljenja. To je sve proslijeđeno na Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, koje je nas već u prethodnom periodu ignorisalo.
Zovemo jednom, sekretarica se javlja, ministrica je na otvaranju mjesne zajednice u Kalesi, zovemo drugi put, ne može, ministrica je na polaganju cvijeća tamo, na obilježavanju onog, znači sve sam izgovor, ništa ne može. Sve što treba da radi, ne može. Sve što ne treba, žena je tu, znači 100%. Sve dok kad i nije nazvao na telefon i pod navodnim znacima zaprijetio da ćemo je naći tamo gdje ona polaže cvijeće, gdje obilježava to nešto i na licu mjesta snimiti video i objaviti ga na društvenim mrežama sa njenim imenom i prezimenom. Nakon tog razgovora, kroz 2 dana, čini mi se da je ministrica rezervisala kao termin za nas. Dobar dan, da li je prostorno uređenje zaštite okolice? Jeste, izvolite. Ovdje Adi Selman, Karton Revolucija, malo prije ste se čuli sa mojom kolegicom, ja mislim, ona je znala. Tako je. Ona nam je prenijela da ministrica ima posjete opštinama i slično, pa da ponovo nema mogućnost da nas primi. Pa da li postoji mogućnost da nam vi kažete kojim opštinama i kada ima posjete kako bi mi mogli doći do nje na taj način? Vjerujte, da. Ja sam rekla Selmi da je ministrica prenijela sve na gospodina Emira Soštića. On trenutno nije tu, pa ja čekam da on dođe, da mu prenese. Da, može li? Ja vam drugo nisam ne mogu reći vjeru. Može li ovako, mislim da znamo mi da ovo nema veze nikakve s vama, da li možete ministrici prenijeti samo poruku da nas primi iduće sedmice, mi ćemo doći do nje na taj ili na drugi način, a mi stvarno ne bi željeli da pravimo medijski bum, da dolazimo na neki dan opštine, da je nalazimo u kancelariji i slično, jer njen zadatak je prije svega da prima građani, da rješava problemi konjuha i slično, a ne da ignoriše već 6 mjeseci nešto, a mi stvarno želimo da imamo dobru saradnju, ne želimo još uvijek da uključujemo ni međunarodne institucije, ni nikog, ali ovo stvarno je sramota, tako da se izrazim, da ona ne može da nađe već 6 mjeseci vremena da primi i okej što ona prenijela ovlasti, ali njen je zadatak da ona nas primi i da s nama razgovara, a ne da prebacuje ovlasti na nekog koga nema tu. Znači sam da je prenese da nas primi iduće sedmice, inače ćemo mi nju naći na lokaciji, makar kući joj došli i razgovarat ćemo o tom. Eto. Ok, hvala vam puno, doviđenja. Prosto nevjerovatno da sa našim institucijama ništa ne možeš normalno i na fin način, ni na tom sastanku se ništa nije dogodilo i sve dok mi ne zaprijetimo pod navodnim znacima našim društvenim mrežama da ćemo biti ludi, što bi se reklo, oni ništa ne urade. I dalje se ništa ne dešava, sve dok nismo upoznali američku ambasadu sa problematikom sa kojom se susreće planina Konjuh i dok na planinu Konjuh nije došao američki ambasador. Američki ambasador je zajedno sa aktivistima boravio na Konjuhu gdje je i upoznat o aktivnostima Karton Revolucije, ali i gdje je lično imao uvid u devastaciju koja zbog nelegalne sječe prijeti ovoj planini. Ambasador se ubrzo nakon toga oglasio i na svojim društvenim mrežama, uputivši podršku aktivistima, a kritiku vlastima. Vlada još nije reagovala, što ne smatram baš patriotskim. Jako je ohrabrujuće vidjeti mlade ljude koji preuzimaju odgovornost za budućnost ove zemlje. Nadam se da ovo može služiti kao primjer mladim ljudima širom zemlje, jer ne morate ovo trpjeti. Ubrzo nakon toga uslijedila je i reakcija vlade Tuzlanskog kantona na koju su aktivisti dugo čekali. Tako su aktivisti konačno uspjeli dogovoriti i sastanak sa predstavnicima vlade i nadležnim institucijama s ciljem da se ukaže na probleme i pronađe adekvatno rješenje. Vlasti su, kažu aktivisti, priznali da predložene izmjene zakona imaju osnovu. I da će se konačno krenuti u ozbiljne reforme kako zakona o zaštićenom pejzažu konju, tako i šumarske industrije, što znači da ono što aktivisti, što građani Tuzlanskog kantona govore već više od 1,5 dana je imalo smisla i da se konačno sve pomjera sa mrtve tačke. Novi sastanak svih aktera kojih se tiče zaštita planine Konjuh zakazan je za 21. juni, kada će biti pronađeno zajedničko rješenje. Cilj je sačuvati planinu, šumu, ekosistem, ali i radna mjesta. Priroda nas opominje, počnimo je slušati, kazali su aktivisti. 2 dana nakon objave videa američke ambasade i posjete ambasadora Konjuhu, mi smo dobili poziv od premijera za sastanak. Pored toga,
Preko noći smo postali izdajnici Bošnjaka i preko noći je sistem ispustio ono svoje sve najljigavije što ima i neću da pričam o tome, evo pogledajte video i sami skontajte. U javnom preduzeću Šume TK tvrdi da su sve radnje zakonite. U saopćenju, odnosno primjedbi na zahtjeve Karton revolucije, kažu da, imajući u vidu nedavnu agresiju na Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima, ovakvim aktima treba pristupiti uz dozu opreza. Na pitanje kako povezuju genocid sa inicijativom o zaštiti šume i planine, odgovaraju. Mi smo ovdje svašta nešto proživjeli i dočekali smo dosta naših sunarodnjaka iz Podrinja. Ne do Bog nešto se desi, ali ako ovdje nema nikoga, mislim da se može povezati. Ovo je nešto najljigavije što je iko ikad izjavio vezan za sav naš rad. Ovaj video pokazuje najveće dno ovog sistema. Pokazuje koliko ljudi, neki pojedinci mogu ići i ispod tog dna, što bi se reklo. I stvarno, ovo je baš najbolji primjer u kakvom mi sistemu živimo. Po prvi put za isti sto su sjeli inicijatori, odnosno predstavnici nevladinog sektora i vlasti, kako bi pokušali naći rješenje za uočeni problem. Iz vlasti navode da će razmotriti zahtjeve Karton revolucije. Ako je potrebno, spremni su mijenjati zakonske odredbe. Vjerujemo da ćemo kada uspostavimo određenu dinamiku i kada se opredijelimo u kojem pravcu treba da idemo zajednički doći do onih rješenja koja treba da idu s jedne strane u pravcu dakle da očuvamo naše šumsko bogatstvo, a s druge strane naravno da ne ugrozimo i neke druge segmente društva. U okviru sadašnjeg zaštićenog pejzaža Konjuh, prema tvrdnjama iz Karton revolucije, sječa šume se vrši na 75% teritorije. Pored prijedloga da se zaustavi ta radnja, traže 24-satnu kontrolu ovog područja putem video nadzora te postavljanje novih rampi na izlazima iz zaštićenog pejzaža. Početne situacije na mitingu gdje svako glumi facu, snimaju se za svoje političke poene i slično. Mi smo na kraju mitinga nakon neka 3 sata zapravo zajedno došli do nekog zaključka koji je možda malo bio i nametnut s naše strane, ali mi smo znali da to moramo da uradimo. Jedine dvije osobe koje su tad korektne bile prema nama i s kojim se moglo normalno razgovarati su Irfan Halagić i Žarko Vujović. I mi ne znamo šta su oni iza zatvorenih vrata pričali, ali na sastancima s nama jedini su uključivali mozak i jedino s njima se moglo razgovarati konkretno i da ono što obećaju na neki način ispune. 24. jula Skupština Tuzlanskog kantona usvaja odluku kojom se zadužuje javna ustanova Zaštićeni pejzaž Konjuh da hitno uspostavi rampu i video nadzor na strani Kladnja, kao i da se uposle 2 stručne osobe. Rampa i video nadzor neće biti postavljeni u 2023. godini, a zaposlenje jedne stručne osobe je dovelo do tužbe prema Zaštićenom pejzažu Konjuh od strane drugorangiranog kandidata zbog opravdanih sumnji da je konkurs bio namješten. Javna ustanova Zaštićeni pejzaž Konjuh to ne čini, jer očigledno i tamo neko pokušava da štiti kriminal. Ljudi su nam rekli da bukvalno ne znaju kreirati pravilnik o video nadzoru i mi smo javnoj ustanovi Zaštićeni pejzaž Konjuh kreirali čak i pravilnik o video nadzoru, samo da urade ono što moraju. Vodili ih na sastanke, kao na primjer sastanak sa direkcijom cesta i opet ništa. Gdje ima volje, ima i načina. Kad smo vidjeli da oni neće, odlučili smo da preuzmemo stvar u svoje ruke i da u suštini pokažemo da nije potrebna toliko ta rampa, da se može jednostavno prići kulturno kamionu, kažemo možete vam samo pokazati papire. Da li možete samo da nadzornicima date otpremnicu i dokument? Zaustavili smo kamion, vozač je dao otpremnicu nadzornicima. Snimaš to, jel? Snima, da. Ja, dobro. Nek nastavi snimat bez mene u gradu. Dužnost nadzornika nadgleda, prati i kontrolira dozvoljene djelatnosti radnje posjetioca i vlasnika nekretnina te drugih pravnih i fizičkih lica. Zato ima potrebno. Tako, i sad na primjer ulazi kamion. Svaki kamion je sumnjivo lice. Kako mi je sumnjivo? Kako vi znate? Ja znam ovdje 20 godina.
Ko je ovaj kamion koji je sad izašao, ko je to? Prošao ovaj kamion. Koja firma? Pa niste primijetili, pa u tom je problem. Ne, mi ovdje ne govorimo ništa protiv vas, nemojte nas pogrešno shvatiti, ali moramo ukazati na to da sistem ne funkcioniše. Od 2009. godine vi ovdje stojite, nemate vozila. Mi sad kad zaustavimo kamion, što vi ne smijete doći i pitati da vam dadnu otpremnicu da provjerite? Kako kad u zakonu stoji da je to, evo napismeno ću vam. U zakonu, ali jednostavno nisam dao odobrenje da provodim napismeno. Zabranjen lov i ribolov unutar pejzaža. A sve se odvija. Odvija se lov i ribolov unutar pejzaža, a vi ne možete to zaustaviti, zašto? Što vam direktorica ne da? Zato što je na jezeru Ribolovačko društvo je dobilo tu neku koncesiju da imaju pravo sportski ribolov. Tako da i mi ne možemo, znaš, oni su dobili. Kako su dobili oni ako je zaštićen pejzaž? Ministarstva šumarstva dobili. Pečat imaju iz Tuzle i sad mi ne znamo kako u Tuzli to prošlo. Znaš, mi smo samo ovdje nastavnici. Uglavnom, vi sad ne smijete zaustaviti kamion sa šumama zato što vam iz centrale i zaštićenog pejzaža rekli da ne zaustavljate. Da radite kojim slučajem na nivou Zlače, na rajonu Zlače, to bi mogli uraditi jer su vam tu rekli može. Tamo ste obavezni, ovdje da puštate, ste obavezni. Nismo, nemamo uslova, jednostavno nemamo mi ovdje. I kad bi imali kad bi ja sad zaustavio kamion, vi ne biste to smjeli uraditi. Ne smijete, zato što vam je došlo da vi to ne smijete uraditi. Možda i ne bi, ne znam, ali... Vi u suštini imate od vašeg preduzeća zabranu da zaustavljate na kamione. To je to. Nemate dozvolu da zaustavljate na kladnju. Eno nismo nikad dobili odobrenje. Nikad nismo. Evo recimo sad jedan primjer, da odemo recimo u 98. odjelu Goletića. Čime da odemo? Nemate čima. Znači praktično zaštićeni pejzaž ovdje ne postoji. Ne zato što vi ne postoji, nego zato što nemate uslova, nemate ovlasti. Niti imate dozvole. Meni je fascinantno to što uprava zaštićenog pejzaža je faktički zabranila nadzornicima da vrše nadzor. To je... Da. Koliko to funkcioniše i znam sam ima rampa, pa ja sam zaustavio kamion. Ma dobro, ne mora biti fizički rampa tu, treba da se zna protokol, da oni sami stanu da dođu da se prijave i to je to. Ne mora biti fizički stalno zabrana. Ima. Imamo Banović. I to može nazlaći. Može svaku dušu. A znate što može nazlaći, ne može ovdje? Zato što svoj krade, a nazlaći je stavljeno pod kontrolu, to je razlika. I zato, eto, to je razlika. Pa to je razlika. I zato ćemo mi sad lijepo zaustaviti kamion, nećemo mu dati da prođe dok vama, vi ne morate izlaziti. Dok vama ne da to. Ako vam ne da, nek zove policiju. Počnemo vidjeti, jel jači zakon o slobodi kretanja ili zakon o šumama. Znači, svaki zakon, dok vam ne da uvid na otpremnice. I vi lijepo uzmete uvid, zapišete kako se zove, šta se iznijelo i nek on ide, sretno mu bilo. To je to ko što bi trebalo da bude, pa da pokajemo sistemu kako sve ne funkcioniše. Upravo nam prilazi kamion i sada ćemo da prvo vidimo da li će stati kod nadzorne kućice zaštićenog pejzaža Konjuh. Nestaje i nije stao. Nestaje, prolazi. I sada ćemo mi ga zamoliti da da podatke ovom nadzorniku. Dobar dan, kako ste? Da li možete samo da nadzornicima date otpremnicu i dokumente vezano za drveđe koje iznosite, pošto ste prošli ovdje, a moraju i nazlaći se to radi, morate imati te dokumente, pa samo da ajmo mi do njih da to evidentiraju. Slobodno vi do njih dođite, pošto su oni onako ne izlaze, nemaju tu praksu. Evo, mam će sad ostaviti dokumente, pa samo možete da zabilježite, pa da možemo mi poslije provjeriti kakva je procedura dalje. Ja. Samo ja slikajte i to je to. Može. I ti ne sklonjam. Super, hvala vam.
Upravo smo uradili posao institucije, zaustavili smo kamion, vozač je dao otpremnicu nadzornicima, nadzornici su evidentirali šta se iznosi i to će moći poslije da provjeri. U suštini, ovdje ne treba uopće da se sjeće drvo, ali ono što se također ne radi se kontrola. Mi smo sad pokazali na praktičnom primjeru kako institucije treba da rade, a ovo se ne radi i ovo predstavlja najveći problem. I drago mi je što smo ovdje zajedno na planini nedjeljako provodimo vrijeme na koristan način. Kao što ste čuli u najavi, današnji pohod, osim na šetnji za konju se dogodila, u pripremi šetnje za konju se dogodila jedna jako bitna situacija koju želimo posebno da objasnimo, a to je da smo nekoliko dana prije same šetnje za konju kontaktirali Planinarsko društvo Konjuh, odnosno njihovog predstavnika Sabita Zekana, profesora na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, koji nam je odbio da Planinarsko društvo Konjuh, odnosno zabranio je članovima Planinarskog društva Konjuh da učestvuju na šetnji za konju za koju se mi borimo da se sačuva planina. To smo morali da kažemo. Imamo sastanak sa premijerom koji nam obećava da će uraditi sve u svoju mogućnost, da se krene sa elaboratom, da se krene sa videonadzorom. Nakon toga imamo prvi sastanak sa zaštićenim pejzažom, drugi sastanak, prvi poziv, drugi poziv, treći poziv i tako. Ne ide, ne može, povuci, potegni. Ajmo napravi da ide. Dobro jutro, kako ste, Nedime, pri telefonu? Reci, Nedime. Kako ste, jeste dobro? Dobro, kako ste vi? Evo dobro, malo bolešljivo, ali ide nabolje. Dobro. Pitanje od posljednji put kad smo razgovarali, da li imamo nekih novih aktivnosti vezano za kameru i za rampu? Vidite, što se tiče tih stvari, znači trenutno ne mogu vam odgovoriti ništa po tom dijelu, zato što smo već pokrenuli neke stvari sa vama. Protiv vas, znači, tako sam informisan od advokatice i... Dobro, ali to nema veze sa vašim odgovorom. Pa ima trenutno veze, znači... Da li vi, samo nam odgovorite, da li rješavate ono što je vlada Tuzlanskog kantona dala novac? Nedime, trenutno to mogu ti odgovoriti. Pa odgovorite ako možete. Pa eto, odgovorio sam, znači. A niste mi odgovorili? Pa rekao sam vam, znači, sad mogu vam 5 puta objašnjavati. Ali niste mi ništa rekli. Nedime, da nemoj da se opet nerviramo, nemamo potrebe. Ama ne nerviramo se, stvarno lijepo sam vas nazvao, uopšte nemam nikakve loše namjere. Ne mogu vam dati nikakve informacije, to je moj odgovor. Ne možete mi dati nikakve informacije po tom pitanju? Ne mogu. Dobro, mislite da je to savjestan rad vaš? Nedime, ne mogu. Okej. Hoćemo ovako čitav dan. Nećemo, mislim, stvarno nema potrebe da se i vi ovako ponašate kao direktor javne ustanove. Pa ne ponašam se normalno pokušavam ponašati. Ovako se apsolutno ne ponašate onako kako bi trebali. Pa vidite da ja se lijepo ponašam, šta je pitanje? Pa ne odgovarate mi na pitanje kao građana, kao na jedno sasvim normalno legitimno pitanje. Da li ste, znači, uradili nešto od našeg posljednjeg pa rekao sam vam, znači, susreta, od poziva i to je to. Niste mi rekli ste mi ništa. Što se tiče vas, normalno sam odgovorio, znači. Što se tiče mene, rekli ste mi samo da ne možete ništa da mi kažete. Ne mogu vam ništa da kažem. To je vaš odgovor, znači? Da. Čestitam. Ako vam šta znači to što se tiče tog dijela i ako... Znači mi tekako na način samo na koji vi radite, a mi ćemo poduzeti ostale mjere. Super. Sad vidite, što se tiče tih stvari, znači nije ni prvi put, nije ni posljednji, jer Ni posljednji, upravo ste. To je vaš rad na taj način i tako je. Jel mislite da treba nekako drugačije da se ponašamo? Pa vidite, to je vaša stvar, ja ne mogu, što kažu, vaše... Svaka vam čast, baš lijepo radite. Doviđenja, prijatno. Doviđenja. Mensur Mešanović, vi ste, jel tako? Pokret Karton Revolucija, ovo Adi, ja sam Nedim. Mi se već 2 godine bavimo šumom na području ove planine i zaštitom. I borimo se da vama povećamo nadležnost, jel tako?
Jel podržavate, jel tako? Pa čemu onda komentari tipa Kurtoni, popiša ih, Adar Marfi? Da šta ima veze? Pa ima veze, mi se borimo ovdje da vi imate bolje, mi gubimo, evo stane se subota, gubimo opet svoje vrijeme da bi se ova šuma zaštitila, da bi vi imali bolje uslove, bolje nadležnosti, vi ovako pišete. Jel to okej da tako pišete? Molim, demokratija... Ali ne možete nas tako podržavati, pazi jednu stvar. Vi ste bili sa nama kad smo doveli 50 mladih ljudi, bili ste na ručku ovdje sa nama, jel tako? I lijepo ste govorili o nama. Imate saradnju, jel tako, sa nama? I pišete ovako loše stvari protiv nas. Čemu to? A mi se borimo se za vašu nadležnost. Evo, mi vas pitamo sad šta je problem, zašto mi ovdje da se nas popiša. U komentar čovjek je nešto spomenuo mene i kolegu ko nam donosi pravilnik. I vi ste napisali... Nema svojih 1000 problema, ljudi, nemojte se... A što vi komentarišete? Mi imamo svojih 1000 problema i vi imate pravo komentarisati. Ali mi sad hoćemo, evo, s vama da vas pitamo šta mi treba da promijenimo. Snimamo ovo. Zato što ste vi javno napisali komentar, mi snimamo da nam vi, ili nam se izvinete što ste to napisali. Šta znači, nije nikoga problem, izvinjavam što se toga tiče. Dobro, super, to je to. Ja nisam ništa loše mislio, nego opet to je nešto bilo. Dragi ljudi, poslušajte kakve uhljebe svi mi plaćamo. Nalazimo se na prostoru zaštićenog pejzaža Konjuh, ustanove koja na strani Kladnja nema nikakvu svrhu. Prije 6 mjeseci na našu inicijativu vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku da se na strani Kladnja postave video nadzor i rampe i tako konačno uspostavi neki vid kontrole i zaštite. Iako imaju pare i iako je već sve spremno, već pola godine direktorica Nehra Lugavić odbija to da uradi. Umjesto akcije od nje smo slušali samo izgovore. Nisu imali pravilnik, mi smo im ga napisali. Nisu znali koje su procedure, mi smo im objasnili. I kada smo konačno pritisli da se problem riješi, Nehra odustaje od direktorske pozicije. I dođe novi direktor sa kojim smo upravo završili sastanak i otvoreno mu rekli da neće primati platu za nerad, odnosno... Rekli mu da odmah nabavi kamere, a do iduće sedmice da nastavi sa konačnim postavljanjem video nadzora. Ako se to ne dogodi, svaka osoba u regiji će slušati o imenima ljudi koji primaju platu da štite našu prirodu. A to ne rade, dok kriminal cvjeta, a priroda nestaje. Ljuti smo što su oko nas nesposobni i što mi moramo trošiti svoje vrijeme da ih natjeramo da rade. Zamislite samo koliko je sličnih po različitim kancelarijama i pozicijama u Bosni i Hercegovini i to je razlog zašto nam sistem propada. U ime svih časnih radnika na budžetu, svih ljudi u državi, naroda, vrijeme je da svako krene raditi svoj posao. Podržite nas da razvalimo lopove na konkretan način. Idemo. Ali vas izađite! Nećemo. Ja smo prekršili i mi... Zaštićeni pejzaž Konjuh već 7 mjeseci odgađa kupovinu, odnosno nabavku kamere i rampe. Sada ćemo da ih zovemo i pitamo kada će to da urade. Moje poštovanje, ovdje radi pokret Karton Revolucija, trebao bi mi direktor. Dobar dan, kako ste? Dobar dan. Čujete li ovaj telefon? Izvolite vi, izađite, molim vas. Čujete telefon? telefon? Ko je vama dozvolio da vi uopće ulazite? Ulazimo u javnu ustanovu, ne moram. Molim vas da Mi imamo dozvolu Zovite slobodno. policiju. Slobodno, vi ste uposlenik javne ustanove, gospodine. Ste vi, gospodo, došli? Ja, mi smo građani Tuzlanskog kantona koji... Jeste zaposleni u javnoj ustanovi? Procedura na koji način, te molim vas, izađite, nemoj da se Snimam, neću njega da snimam sebe. Izađite iz kancelarije. Kancelarije. Zašto? Šta smo prekršili? Izađite iz kancelarije. Koji smo zakon prekršili? Izađite, gospodine. Koji smo zakon prekršili? Izađite iz kancelarije. Iz kojeg razloga? Recite nam šta smo prekršili. Molim vas, ja vas molim da recite nam šta smo prekršili i mi... Alo, zašto nam ne snimamo vas, snimamo sebe. Ne snimamo vas, snimamo sebe. Kako vas nije stvarno napadat našu imovinu? Nemoj, nema nasilja, zovite policiju, ništa. On na nas nasilja. Zovite policiju. Zovite policiju, evo čekamo da zovite policiju. Jel meni potrebno ovo sa ovima da Pa nije vam potrebno da lijepo razgovarate. Molim vas, izađite! Nećemo. Lijepo razgovarajte sa nama i Došli smo kulturno, mi smo nećemo. Koji je razlog? Šta smo radili? Možete vam odgovoriti samo na... Izađite, molim vas. Nećemo, shvatite da nećemo izaći.
Izađite. Došli smo samo da nam odgovorite na pitanje. Idite, molim vas, na odmor gdje ste i naučili da se odmarate, idite na odmor. Kakav odmor? Ne znam kakav, idite na odmor, idite odmarate, idite u prirodu, uživajte. Ovako, izaćemo kad nam kažete zašto da izađemo, a mi vas pitamo... Izađite iz službenih prostorija, znači firme, zašto? Koji smo razlog? vama pravo ovdje da vi ulazite zato što ovo javna ustanova. bez poziva. Kako znači, odobrenja? Javne ustanove, znači ima procedura na građani koji način mogu treba da se znači koja je ove procedura? prostorije. Koja procedura? Znači ima, znači prvo provjerite, znate vi najbolje. Koja, recite? S obzirom da se bavite ti Recite. Vi ste direktor, Neću, to me napada. Neću, sebe snimam. Vidim ja. Hajde, šta ćeš? Neću, hajde, maknite ruke, maknite ruke. Ko se smije? Makni ruke. Sram te bilo. Sram te bilo. Nećemo izaći nikad, došle policija, evo sad ćemo sjesti i nećemo izaći nikad. Hajde. 1000 maraka plate, 600 maraka ide u šta? U budžet. I ti primo plate. Pošto nas udarite. Pošto nas udarite. Pa mi nećemo, ni nikad u životu, znači, samo demokratija i nenasilna komunikacija. Sam snimam sebe i pokazujemo kako javne ustanove radi. Ne damo vam da ukradete našu šumu. Nikad nećete krasti našu šumu, uveć ćete vi do nadzor i lampu. A sad nas nećeš isterat nikad odavde. Ovo je naša ustanova građana Tuzlanskog kantona. Neće nikad. Gdje je rampa, gdje je video nadzor? Neće, gdje je rampa i video nadzor? Kad će biti rampa i video nadzor? Nećemo izaći, ovo nećemo izaći, ovdje policiju. Evo, čekamo policiju. Super. Čekamo policiju. Onda vi izađite, mi ćemo vam sjeti u kancelariju i čekat ćemo vas da dođe. Vi niste u pravu. Jesam vam rekao na telefonu šta se dešava. Što nam niste ponovo rekli? Zvali smo vas prije mjesec dana, rekli ste nam ne znate šta će se desiti. I onda... Smir glas. Evo lijepo pričam. Neću da pričam. Nema potrebe, vi ste svoj pokazali, dokazali svoj način funkcionisanja na koji način, znači ne znate normalno razgovarati, molim vas... Oko ne znamo, ušli smo, vi ste rekli zašto napolje. Oni mobitel, to je krivično djelo, ba znaš što je to dobro, radi? evo mi ćemo u zatvora, Neću da zatvor, nego ćete odgovarati. Evo odgovarat ćemo, sve ćemo. Koji je drugi način? Stani, koji je drugi način? Kako ćemo odgovarati ako ne zakonski? Nemojte mi tamo poslanike da se... Koji je drugi način? Da se radi svoj dio posla. Znači molim vas. I molim vas, izađi i ti, Nedimeni, ajmo. Nedimeni, gdje skloni mobitel? Dodira mi telefon. Skloni mobitel, pa skloni ko, što me snimaš? Ma koga snimaš? Nemojte dirati. Gdje skloni se? Skloni se, Nedimeni. Nedimeni, skloni se. Sebe snimamo, tebe ne snimamo. Tebe ne snimamo. Gdje skloni mobitel? Neću ga slomba. Neću ga slomba, halo. Hadi. Šta vam je ljudi da? Šta ste bolesni toliko? Skloni mobitel. Ovo je smiješno, majke. Pa smiješni ste vi. Pa da lijepo da razgovaramo. Gdje molim vas, uznemiravate na radnom mjestu? Uznemiravamo radno mjesto čovjeka koji ne radi po zakonu i tražimo samo informaciju. Nikog ne uznemiravamo. Ušli smo, rekli smo dobar dan, da li čujete telefon da vam zvoni? Vi ste rekli izlazite napolje. Zašto da izlazimo napolje? Šta smo uradili? Da pričam ovaj sat na telefon. Dragi građani Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, od 1000 nećete nam rušiti kameru. Nećete nam rušiti kameru. Nemoj mi prilaziti. Sad mene. Pogledaj to, jel ga guraš? Jel ga guraš? Ovako. 1000 maraka plate, 600 maraka se odvaja u budžet. Da bi ovaj gospodin primao platu, a ne radio ništa, izašao napolje. Mi smo danas ušli fino, kulturno, nakon 50 poziva, zaštićenom pejzažu, vidjet ćete poziv da su prekloni. Došli smo... Čista laž. Šta nismo vas znali? Šta je laž? Imamo snimljeno da smo vas zvali 20 puta danas. Ulazimo i fino ulazimo, ništa nismo rekli. I oni nam odmah direktor govori izlaz napolje. Zašto? Zato što tražimo kameru i video nadzor da se spriječi krađa planine i konjuh od koje se napajamo vodom, zrakom, svi mi. Kada će... Hoće li snimiti pred nama reći? Čista laž. Hoće li kaže pred kamerom? Znači, šta, evo, hoće da izjavi. Evo, izvalite. Neću da se snima, ne snimam njega uopšte. No, samo ubacam kadar. Vi kažete da je laž nešto. Šta je laž? Koja je laž? Je laž da... Ništa, nije laž, evo šuti, znači nije ništa laž. Čista laž. Šta? Šta je čista laž? Direktore kojim građani Tuzlanskog kantona plaćaju da štiti plinu konju. Jeste li u 6. mjesecu dobili odluku vlade Tuzlanskog kantona da postavite rampu i video nadzor? Jeste li?
Jeste li postavili, danas je februar mjesec? Niste. Zašto niste? Zašto niste? Molim vas samo da odete u vladu kantona dole i provjerite, znamo poslate. Vlada kantona vam je poslala urgentno, evo, postavljam to, evo. Molim vas da vi odete da provjerite. Imamo pečat. Ja vas molim, evo ovako. Ministarstvo prostornog vam je poslalo urgenciju. Da izvršite provjeru, je li prema nama samo poslate, znači ta. Šta? Ta odluka. Šta? Ta odluka. Koja odluka? Da se postavi kamera video nadzor. To što vi smatrate. Jesmo vam mi napravili pravilnik o video? Jeste poslali agenciji? Ja vas molim samo da provjerite. Provjerili? Ima, hoćete li da vam pokažem? Pa molim vas dokaz dajte. Evo dokaz. Evo dokaz. Evo dokument. Dokument? To ima pečat. Dokument nama poslati. Jest, ja. Dajte mi dokaz. I molim te sklonimo opet. Neće skloniti mobitel nikad. Znači, nemojte da policiju džaba zovete. Zovnite policiju. Ne radimo. Mi bi volili da zovnete policiju. Jer vi ste ovdje, ja vas razumijem zbog čega ste mi bi volili da zovnete policiju. Da i vi morate opravdati određene stvari, određena sredstva. Šta moramo opravdati? Koja određena? Znate šta moramo opravdati? Koji? Obraz, gospodine. Obraz. Dobro, šta? Eto, molim vas da samo to shvatite. Šta? Koji? Kakva sredstva, kakav? Ajde recite, kakva sredstva, kakav? Šta? Te priče, rekla, kazala, možete okačiti mačku, oreb. Sa vama ne može se znači uopće obaviti normalno. Zato što se ne javljate na telefon, jesam vas zvao lijepo, jesam vam rekao poštovanje gospodine, kako ste? Pitam vas, vi meni go... Hoćete čitati? Hoćete čitati? Šta ste rekli da mi ne možete reći ništa? To je... Evo, ljudi. Hoćete pročitati na glas? Gospodine, živite u Kambodži, živite 20 km od vlade, normalno da je stiglo, poslato prije par mjeseci. To vi možete pričati priču. Na telefonski poziv pokrenuli ste procedure. Budite sa pravom, znači provjerom i istinom. Jeste rekli? To što vi smatrate, te stvari što vi tvrdite, molim vas, samo provjerite. Provjerili, pokazat ćemo dokumente. Nemojte donositi i tim stvarima se Jeste pokrenuli video nadzor i rampa? Ima li video nadzor i rampa? Samo vas molim, priča provjerite. A nemojte neistine pričati. Vidite, priča, ukrug, bezveze, uopštene stvari, jer nema nijednog argumenta. I mi vas sad, evo, ponovo... A vi imate argumente. Imamo dokumente i argumente. Ja vas samo molim, znači ako imate te argumente i dokumente, dostavite meni. Dostavili smo vam. Nemam odluke od vlade i na osnovu koga. Nemam odluke. Pa ima evo vam odluke, još da vam pokajem odluke. Ne treba mi na mobitel, me treba službeni. Što je? Evo, onda smo ponovo učili da ispitamo pa ćemo donijeti. Jeste nama rekli da ste pokrenuli procese? I ko ste vi uopće da vi meni donosite? Građani koji odvajamo svoj novac za vašu platu. Građani Tuzlanskog kantona da bi vama sad satnica išla ovdje da radite. Neću sebe snimati. Nećemo, ako ne snimamo ovdje šta ćete raditi, možete zvati policiju, možete nas udariti. Mi vas nećemo ni zvati ni udariti. Ko je krenuo na mene i ko je... Vi ste krenuli na nas, legendo. Nikad u životu. Nemojte lagat, nemojte da budete iskreni. Da imate video nadzor, znali bi ko je krenuo na koga. Vjerujte ljudi, da. Šta? Vjerujte. Ajmo kad će video nadzor. Ajmo sve unutra, pa nemojte dezinformacije, znači, donositi. Nemojte, vidite, kad se pripremite, znači, kad nešto hoćete, morate stvarno... Adi, poslušaj savjet, gospodine, možete nam reći šta treba da uradimo. Šta trebamo da Ajde, kažete nam. Znači, provjerite koji je sistem, znači, i postavljanja samog video nadzora. Koji je sistem? Znači, da provjerite to, kako onako ide način. Evo da nam kažete pa da vidimo. Ja vas molim, ja znam možda. Pa kažete nam. Kažete nam, vi ste stručnjak, mi nismo. Pa kažete, šta ne znamo? Nemam potrebe vama to objašnjavati. Mene dovoljno, ja sam dovoljno... Eto ljudi, kako mi državi živimo. Ogledalo države. Zbog čega mi ovo radimo, da pokažemo ovo ignorišemo. Izvoli ti. Radimo ovo da pokažemo svijetu kome mi odvajamo pare od svoje plate, gdje pare iz budžeta idu i koga svi mi plaćamo. I možete nas i voliti i mrziti, ali ovo je država u kojoj mi živimo i ne postoji drugačiji način da pokažemo kako nam država funkcioniše nego ovaj. Svi dopisi, svi dokumenti, sve je dostavljeno, pravilnik napisan, sve da postavi video nadzor rampu na kladensku stranu i ne smije da postavi. Ne smije da postavi i ne želi da kaže zašto ne smije. I šta sad trebamo? Gledat kako nam se krade šuma, kako nam se razvaljuje šuma, dok ovi ovdje sjede i primaju platu i šute. Ovako se bori za državu. Ovaj video koji smo vidjeli možda nekome smiješan, možda nekome zanimljiv, ali je prije svega tužan. Tužan zbog činjenice da u našoj državi Bosni i Hercegovini se očigledno ništa ne može uraditi na normalan način i ovaj naš sistem će vjerovatno nekad biti istraživan kao najgori sistem ikada igdje što je postoje. Evo, najbolji primjer svega je činjenica
što se taj video dogodio u mjesecu februaru, evo već je došlo ljeto i mi nismo još uvijek završili postavljanje kamere, odnosno video nadzora, rampe, info kućice, ali definitivno nećemo nikad odustati, tako da guramo dalje. Sjećam se primjera jednog univerzitetskog profesora koji je ujedno i predsjednik jednog planinarskog društva i sa njim smo objavili video, to jest o njemu, pa neka ostane zapisano u istoriji. Gledamo u ovu prirodu i razmišljamo kako je kao narod i kao ljudi vjerovatno nismo zaslužili. Mi se već 2 godine borimo da javna ustanova zaštićeni pejzaž Konjuh zaštiti šumu u zaštićenom pejzažu. To nema nigdje. Borimo se da onaj uhljeb tamo postavi kamere i video nadzor i oni to ne rade i svi šute. Dragi ljudi, to nije normalno. Nije normalno da akademska zajednica i pojedini univerzitetski profesori iz Tuzle ne samo da šute, nego pojedini direktno podržavaju uništavanje naše prirode i prava na život na ovim prostorima. Krajem prošle godine održali smo sastanak sa profesorom Sabidom Zekanom, predsjednikom Planinarskog društva Konjuh. Taj čovjek je otvoreno rekao da podržava otvaranje rudnika litijuma na granici Tuzle i Lopara. Čak nam je rekao da to ne treba da nas zanima uopšte, jer je to drugi entitet. Uporedo sa tim, Zekan je na sastanku Planinarskog društva Konjuh zabranio članovima Planinarskog društva da učestvuju na našem skupu za spas planine Konjuh. Zamislite to. Zamislite koliko takvih i sličnih uhljeba mi plaćamo. Mi više nemamo pravo na povlačenje. Ovim putem pozivamo Univerzitet u Tuzli da se jasno odredi na ovu temu kao i časne profesore. Pozivamo Planinarsko društvo Konjuh da očiste svoje redove. I pozivamo sve vas, narode, da se okrenemo oko sebe. Jer dok šutimo, paraziti nam izjedaju sistem u svakom smislu, a ovo je samo jedan od primjera. Kontaž. I konačno, 28.000 vlada Tuzlanskog kantona izdvaja za izradu elaborata. I on zapravo predstavlja posljednji preduslov da se zaustavi sječa šume na Konjuhu, a posebno u dijelovima oko Paučkog jezera i oko sliva rijeke Oskove. Ipak, ponovo smo se suočili sa ogromnim poteškoćama koje ćemo vam sada pokušati objasniti u par rečenica. Idemo redom. Novac kojeg je vlada trebala da uplati Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa je kasnio. Kada je novac uplaćen, došlo je do problema njegovog raspolaganja jer se je morao raspisati tender. Rokovi za kameru, kućicu, elaborat, rampu su više puta probijani. Kantonalne ceste nisu mogle dati odobrenje za rampu. Više od 2 mjeseca smo morali čekati da vlada pošalje jedan dopis federalnom ministarstvu kako bi oni odobrili postavljanje rampe. Izvođač na nadzornoj kućici i video nadzor je više puta kasnio sa realizacijom radova. Prolazili su dani, sedmice, mjeseci, guranja u društvu gdje izgleda zrak, hrana i voda nisu bitni. U državi gdje kriminal cvjeta. Ipak, ono što je smisao života jeste da se borimo za dobro. Da se borimo za zemlju u kojoj smo rođeni. A zapravo najveća nagrada jeste ostvarivanje takvih pobjeda. Takozvane velike patriote sa ljiljanima na reverima, podignutim zastavama i ustima punim Bosne su nakon 2 godine zaustavljeni u krađi i pustošenju šume. Ovim putem objavljujemo da smo zajedno sa časnim ljudima u pozadini ostvarili veliku pobjedu i zadali dosad neviđeni udarac šumarskoj mafiji i uspostavili zakon na planini Konjuh. Obavještavamo javnost da su na strani Kladnja u toku završni radovi na uspostavljanju nadzorne kućice i video nadzora koji će kontrolisati izvoz drveća sa planine Konjuh. Kao i da će Šume TK i privatne kompanije biti obavezane da zaustavljaju svoje kamione na ovoj izlaznoj rampi radi kontrole izvoza sirovina. Na ovaj način se nakon 14 godina počinje sprovoditi zakon i zaustavlja se jedan od najvećih ekocida i krađa nad prirodom u Bosni i Hercegovini. Zamislite ljudi, 14 godina se nije poštovao zakon. Uskoro ide postavljanje rampe, proširivanje zone zaštite planine Konjuh na sliv rijeke Oskove i druge ugrožene dijelove kojima će biti zabranjena sječa šume, ali tražit ćemo da se pronađu odgovorni za 14 godina bezakonja i katastrofe. Za kraj poruka. Svjesni smo u kakvom raspalom društvu živimo i da je ova pobjeda samo kap u moru.
Svjesni smo da nas okružuju kriminalci koji ovu državu i društvo vode ka uništenju. Ali isto tako znamo da sve dok postoji i mali plamen pravde i borbe koji svi zajedno održavamo, ipak postoji šansa da opstanemo i pobjedimo. A upravo ovakve pobjede daju smisao životu. Konjuh ima šansu da preživi. Hvala vam svima koji ste davali podršku. Puni smo energije i idemo dalje. Kontaš. Nakon rampe, video nadzora i činjenice da se počinju kontrolisati kamioni na strani Kladnja, ostalo je da pobjedimo u posljednjoj bitci, a to je bitka ona najvažnija za elaborat kojim se trebala proširiti zona zaštite planine Konjuh i zaustaviti ekocid i razvaljivanje šume u najvitalnijim dijelovima planine. Bio je četvrtak, 25. august, kada je održan posljednji sastanak stručnog tima i kada je trebao definitivno biti gotov elaborat. Taj dan šume TK šalju svog predstavnika koji se lažno predstavlja kao novi član radne grupe imenovan od strane ministarstva i traži da se bez ikakvih argumenata prolongira čitav proces završavanja elaborata za nekoliko dana. Istog dana šume TK dostavljaju zaštićenom pejzažu Konjuh zahtjev za izdavanje saglasnosti za odobrenje nove 10-godišnje sječe na prostoru Konjuha. Zaštićeni pejzaž Konjuh nema argumente da im to ne dozvoli jer elaborat još uvijek nije završen. Mislili su nas uhvatiti u zamku jer ako im se odobri, onda elaborat postaje besmislen jer oni dobijaju papir na osnovu kojeg narednih 10 godina mogu raditi što žele sa planine. Krenula je borba sa vremenom. Ovim putem želimo podcrtati da je stručni tim na čelu sa rukovodstvom Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa TK odradio posao koji zaslužuje svako poštovanje. Ti ljudi i taj stručni tim su institucija za primjer. Odolili su svim pritiscima i nastavili da bez obzira na sve rade posao koji trebaju da urade. Finalni čin čitavog procesa se odvija u utorak 31.7. kada smo saznali da je u prostorijama Ministarstva šumarstva dogovoren sastanak svih aktera bez prisustva nas kao podnosioca inicijative. Po prvi put nas ne zovu na sastanak, mi zovemo Ministarstvo šumarstva, oni nam odbijaju dati dozvolu da prisustvujemo sastanku. Sjedamo u auto i odlazimo na sastanak. Ministarstvo šumarstva i šume TK su zakazali tajni sastanak bez nas kako bi oborili, odnosno prolongirali elaborat i kako isti ne bi bio donesen u zakonskom roku. Saznali smo za termin sastanka i sad idemo da im dođemo na taj sastanak. Prije toga smo im se pokušali najaviti, rekli su nam da mi nismo pozvani, da ne treba da budemo na tom sastanku, iako smo podnosioci inicijative, iako smo na svaki dosadašnji sastanak bili pozvani. Nakon što smo odbijeni da uđemo na sastanak bez ikakvog razloga, na predvorju stepenicama smo sreli ministricu prostornog uređenja i sa njom održali neformalan sastanak od nekoliko minuta i dali svoje argumente zašto je važno da tog dana, u tom trenutku mi uđemo u prostoriju. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice nas je odlučila uvesti na sastanak i tada je uslijedila oštra rasprava sa šumama TK koja je trajala oko 2 sata. Bukvalno su samo nas oni spominjali. Ovdje želimo naglasiti da je ministrica prostornog uređenja bila na našoj strani i odradila odličan posao. Tako da... Tačno 2 godine i 3 mjeseca nakon objavljivanja prvog videa, nakon tačno 820 dana neprestane borbe, zadali smo završni udarac onima koji nam žele uništiti prirodu. U ruci držim, ljudi, novi elaborat kojim se proširuje zona, u ruci držim dokument za kojeg niko nije ni pomislio da se izradi u posljednjih 20 godina. U ruci držim pobjedu pravde i struke. Ovim putem želimo se još jednom zahvaliti svima koji su nam dali podršku u čitavom ovom procesu. Direktoru zavoda, čitavom stručnom timu, hvala ljudima unutar sistema zbog njihove želje ne možemo ih imenovati, a koji su nam pomagali u čitavom ovom procesu. I još jednom, hvala ljudima koji su nam davali svaku drugu vrstu podrške, prije svega financijsku, zatim moralnu, podršku na društvenim mrežama, u uličnim akcijama i tako dalje. Hvala i predstavnicima sistema koji su pogurali kada je to bilo potrebno. I kada smo ih mi pogurali.
Uspjeli smo postaviti kameru, nadzornu kućicu, raditi elaborat za veću zaštitu planine i konju i ono što je najvažnije, obavezati kamione da se počnu zaustavljati kako više ne bi bilo krađe naših šumskih resursa i prirode. Uspjeli smo da spasimo planinu Konjuh. Velika pobjeda nas svih običnih ljudi. Za kraj, ovaj film završavamo nasmijani, sretni, čiste duše i puni energije. Konjuh je pobjedio.